Alisat Munde, che panunzi wei entan che cagat de descomunicazione della pagina de memes gascus sai, e en tades che na saben pas en quer, io sai che io societata irresponsabilitat illimitado. Che panunzi dunges, camet gran plase de panuncia, camet gran plase de celebra, et nuste per me anniversari. Praco cam pensat ha aquesta petite émission en directe, ou quasi en directe, permo que eu petit decalage de, digam, 2 semanas. Une petite émission en direct dungues de casen là. Esclop! Passem dungues directament ad bilanç ecocultural retrospectiu d'apet nuste irresponsable de gestació memesca. Gascunas, gascuns, cas compatriotes, que ventri de vive dies dus negues, batzei, que senteixi las vostres paus e las vostres craniences. Que hi perque jo, que pat disi en tot humilitat. Que herei tot so qui puix enta solucionar caro puto de situacion. Que serà de mauha, cat savet plan. Praco que sucega, camassa, se pihet cum cau, bus, e bus també, ben sa podem virar tot. Perché? Per mu che mi gran poble, da barus che ens porten e chi giù e mi entustem la vittoria. E perché? Prometi voi, vitar. Che risponderei a las vostres demandes. Che incontrei lo consell sense de memes gascues ahí, e che amendem las mesures seguintes en tap sortir de la crisi qui patuca. En pur me, que voi teram tous los vostres capitaus, en ta crompa Facebook e Twitter, da paquet cabau, que pugueran pressionar las collectivitats locals, l'estat francès e l'Union Européenne, en ta traçame de sosse de poder. Puix, que corromperam Google, Amazon, Microsoft, més també, las aigues d'Augeu e de Luchon, la boneteria lauriera d'Olorum, l'especeria de la Seuba, lo peatge de l'Angú, la glaise d'Agen e, sense ens brumbau, lo castorama du món. Atau, cas compatriotes, jo que arriben sut la crisi. Que per remerciar enquera per vostre coratge e la vostra fidelitat. Siat ardit e treballat pla a balleu. Memes Gascus TV, que merceja per a vostra fidelitat. Aleu!